La kodi lok man ni yet don ko gikoko ki lok maduong don ko giko iloba Acholi ni menu lok menu lok ababa. Amira wachiwuni ka wunu tika chudu winchet wu e NRM petien lokeni Acholi weng bene tika chudu winchet gi. Ka wunu tika deo iwu e NRM petien lokeni Acholi weng tika deo igi. Konyengo ni uwin dodo ti Chief Justice Mao ti Minister of Justice ento dyang pa Acholi peke chulo. Ni dyang pa Acholi bere ki peke lok me chulo ne ngat mo matika ner fai le bere peke ngat mo matika ye ke loke kama leng bere peke. Konyengo o windolo konyengo bot in machado windolo mebedo Chief Justice and to know poverty rate tika standing at 68% iloba Acholi. Konyengo ni Mountain Minister of Justice and to LC1 mayam kinerogi ikare milwen pa Joseph Kony kachel gen ki Museveni peki compensating gen dok peki chulugi wa ichawani. Konyengo Mao. Konyengo ka wunu ti position madit megamente ento chan tiga miero nego wu dano ma megwoko. Konyengo ni dyang pa balalu tika balo cham pa megi waki wegi wako wenka chel ki wan ki wun igang kuja iloba Acholi ento in kanyi ti nginyo lagi iti wanyi ti Minister of Justice. Mao kanyi no tika deo ye mo madbircha yo gwad pok. War charo gwad pok. Mao do kumbiri pok ay noro pe ma pe. Museveni unegiko la cho iti war mere dong kesi chala gwe Mao do nerbe chala gwe tanya pare nono kiroko ifu konyi pe o mierbo bin wa kogo to makachel o ago work position me minister eno ki Chief Justice o bin wa kumu kedwu kachel o duka kumu gang. That position is useless. Yes, and Machado Daniel Soka a wajoni position eno ni useless konye peke pe mape ni ilarunek the Minister of Disaster and Preparedness. Bitface anywa kono the Minister of War kono Environment ki War pe mape konyengo balalu kombedi tika ona wana tie balalu kombedi tika fucking wan kachel kedwu iloba Acholi balalu achelu ikarma NRA tika donyo kitimo tek go iloba Acholi kiburking winchet pacho Acholi madua ta matek minyong kireping megewa wege wa o wenka chel kireping megewa kachel ki wege wa kachel kombedi inoni dyang pa Acholi ke choko weng dyang pa Acholi ke choko weng dok menyong mwaga kombedi ti bieno piara ngwen peke chulo wa dyang chel manyure pingo pedo dugi gang in kachalo Mao uwin dolo du gang mobiru ka kumu ubinu kum kachel ki wan pin kony wu mebedo peke kuno konyengo ka initi chami tika deo ento dano gang wu tika burkikech dani tika burkikech weyu tika burkikech kineru gang kan tika burkikech konyengo ni in position ne tieni ini deng kony in kelu piano ne kiken ento kaka ni ulo Machado Acholi no gitika deno chan gitika to kichwe people are dying of depression every day. People are dying of depression day and night. And Odwange ni ngunu Minister of Justice, ngunu Chief Justice, kono ni Minister of Environment, Minister of Disaster. Pingo peo chok wiwu eno ni kachel, meneno ni wat paro pia Acholi kachel kedwu. Utika tamo pe Acholi, ngoma utika kwenye ke Acholi.
Owindono diga mayaka retiring wabi penyi ni position ma megi chalo Chief Justice in machalo Windono ikonye ki dano ni machalo Acholi ki ngo ang'eyo ni niano mo ka ini to ba bi penyo Windono to ba bi penyo Mau kachiel ki lero nek gi weng ki bitres anywa ni position ma wuonu bede yega mente pa mucheben unyo pa seben ukonyo luok wum machalo Acholi ki ngo Owindono omieri bet ki le wich omieri magi weda gago ni iti Chief Justice ento die pa Acholi peke die cholo ne ni LC1 ki dano ma ginego gi innocently I Acholi ikar pa NRA ki pega cholo gi dok pegi compensating gin we chawani wuno tiga timo ngo ki bot an machalo Daniel Soka alego ni uduk chen gang uduk chen wakumu kachiel pichan mau por gang pigemo mau por gang eni gemo ki bot an machalo Daniel Soka aneno ni gemo chunya chue chalo te kikabu chunya chue chalo te ogwa pi Acholi ga aneno di woni ne ko walogo en cham kel walogo no chinwa miru kata ilogo mano bo ni miru kata wago pin chan eni chako neno nining wati meni wati wago ento ni na chel dano makaro mia chiel notiga goni chim gitiga miero kony ikwanya nga dogi weka nga bene pengeo chi dong in machalo Mau mai beri mende war chela gwe mada iti pogi nono ni kawa yero in no watimo rach Owindono anene ngeo poro niang mada kai poro niang ngat motamo ni niang ngoma initi kere kenyo Owindono I signing peace talk iba peje kikin NRA ikin Museveni kachiel ki muony pachilil inwinda dek medwe ma abichiel 1988 peace talk eno agreement ni ukwanya Acholi ki ngo Rutiana wobe ULA lumon ULA ma gudugu gang ni woki agreement ma megu eno ma wuno negotiating in macharo Windono kachiel ki beti bigombe ki nego Rutiana wa weng uno toma no kumete ki luengi ichilil uno kono Museveni gi peu nego gi menyong kila mapatu ti kwene uchwar walta ti kwene Windono ukwara lai ti kwene Windono utega pacholi ki ti kwene uchuku ti kwene udugang kauno wuno tamo pi Acholi ada in kachiel ki inu Windono Mau kachiel ki lero nek gi wengi bitres anywagi uno bi resigning ogo tutwale inu Windono position nini konye peke ipeka konye ki Acholi ki gin mo nyen noro Eini man wunu keji kong wan pingo kaba yero ngwincheta megi wu kaba yero wu wun mauti ka ker uti wajone ni wun lutela pa Acholi kaba yero ngwinchet wu unyo ngwinchet pa megi wu umier peo keji pien gin mo peke ma wunu tika delivering board one wunu wajone ire wiyat ento wana tite yat kany upeka yeo mayeme upeka yeo nyig yat tika o board one so kaketi nego wa umier wa yet ngwinchet megi wu kaketi ni nego wan umier wa yet ngwinchet pa megi wu en wabi yero wang ma miri pa Acholi uchope ka miri pa Acholi futpe uchope wan pe wabiling an machalo Daniel Soka kachiel kitip ma wan pe wabiling ka jumu kene ni giling guling ento an machalo Daniel Soka pichan pa Acholi ge anino pipeko pa Acholi ge anino
konyengo kawun uti tawne uti position ento dei pa baladu tika balu chamo ni weng pa megi wiki wa konyengo ni wunu tie I position ento wa jogo baladu unyo konye wan lukin gang meriemo baladu ki loba chuli tinga I wun Kaara wun una bi resigning position enu ni go awai ni Museveni chet ke position nini wek toma adu gang ato kidanona wek atue chola kidanona man enu ni aye gin mauno mier wunu team ka da wun lutela ni utamu pi Acholi let total wakok ni woki we wawero wanoni peka chobolok wawero miel mete kwaro weng wawero peko me ya chuli weng walogo gime ya chuli weng action peka time nem chalo ka wayero ngwinchet pa megidano olo konyo kit pe konyo no olo reducing stress ki depression money ma obitika nego wa unyonti nego wa komberi ni chunya chue chalo te kikabu chunya chue chalo te turu Unen chan mawadero I refugee camp Iniera chiel inoni dano ipabo kiken dano makaro piera biro guto ki kolera guto ki daure anyo tuo chado anyo malaria it's all short of sick killers diseases Gito ke chalo guok Pini Museveni uchoka Acholi weng onye gi kam kun wayo ni onyo chene luchene dong tiga kane wego chene kane Babo kiken inoni babo refugee kam dano makaro piara biro kutoni rachiel nguni kam pien mechobo mirpa Museveni menyong ki compensating admo Ipala bek kikeri winjini dano to makaro mia chiel I refugee camp Bien pade bien agago bien kidgum bien amoro bien noya kikamo kene mi ya chuli ko weng Museveni compensating kiwan gimo peke Kipogo chuburia kiken Wiapo mamo kitung pabo kuya koro lual O wajeni Don kimio chuburia kiken Ara chamo chuburia Ara muri chuburia Kano luchoara Piano no futi NRM Ubiru chai lok pa megoni Eto megoni unotiko ko kichwe chwin Malit Wan mukere mauno watikam Gachil kimego enonigi Lete waichawa ni putbati none. Hena uchoara. Ubiri iredi umega ka defending. Ubiru ka defending. Kun chae lok pa megoni. Kun megoni unoti kwa kogire. Kun biru choara wantati kwere. NRM government multi for eneni. Multi ka defending. Ubi nego wunka chile tiko wo weng. Ibi winyo ni utema, ibi winyo ni uwindolo, ibi winyo ni mau chero, ibi winyo negileru chero, bitreza nywa uchero. To ni gamu wan gira kachela chel, wuno nero ko. Pero tamu pi iwu ki ngwin chetwu ki uwu pire tek. Loe to matika biru ka nego wu. Loe to madong kumbero ngamo doge chal dog nyang. Tika nego lutena Acholi. Pingo wiwu will total. Pingo. Peu pen wiwu. Umera lukej. Ay. Yue kuj umera. Unen lukej bere. Pudwa iye bere net chara puj peu mweke bucha. Balaro. Kombeli lo Acholi. Ulanya la nyuen. Iye bere net chara peu mweke futki bucha. Unen chan mawati ye. Chan after chan. Tien chan digi chan.
wakok pe mwagadi luba yamu wajoni mwaga piara ngwen nyonier piara ngwen pijomi weng tiedo nen wana chuli do komberi ogo mwaga piara ngwen oromo do Museveni nego wagere ka chwinye pe mwaga piara ngwen komberi watimo ngo watwi uchola pe mwaga piara ngwen rodluba ibi dunyu pikwang wa wene ibi winyo kwa ba wana chule wene kira do no kwari wa do ngutimo balne bedit nining uno mero kija umari ko ngwarwada di woki di cheng penine ichao niano nining kuna dani tika to wayat bene pege ma mia bore kun wayu tika to cha wayat bene pege odyat kun wayu ki deru ki wati gitika to with depression day and night ai Acholi chi enini katin wa yer ngwin chet pamien ngat mo ni rach budu kachel wa tweo chola kachel kapeo miro ni wa yer ngwin chet pa megi udu gang wa tweo chola kachel wa paru chan pa choli kachel kedwu kau dek ni pewa yer ngwin chet pa megi ento kaput wun utika nganu chende ki bot NRM kun wana chuli watito ching ngwin chet pa megi wa bi mette ki yeru ne umiro no look non-stop ento dwana do ruego ento pura dugu cho ngut no to luani His Excellency Daniel Soka la luoro udoga imine alogo man piloba chuli luba guak loba chuli kijo magi in ruot luba ikom lobo Acholi